maru phung na hat pangam gadaba tup pangam gadaba yeng na ba khudi mak themna bangam ni hai dana ko na lepan hong datara gadi tunggi angang sine ko gi mang da tin se kaneba aduna mai tai gi paisa pai ba phurum natte masing su yam de globally yeng bar matam da lak tara te mu khatang ni manipur da bu masing yam me na moina pang pang phopi bani globally yeng ba matam da ya pit pa minority phurum amaghak ni sida yenga pa matam da ai koi na yeng na masing se thengai na si hai tara gadi isa gi damak ta ai koi khara sido mathau tai ai koi khara kari leirambadagi kari maru hulambadagi ngasi koina oiba phibam si oirapano haibasi puwari si handok na yendragadi mapung phana aikoi kari no thoi basi haiba masak khangba ngamoy mapung phana puwari haurakpham masak khangda taragadi tungda kai satkadagi haiba sungkhang khangba ngamoy aduna aikoi isana isa mangjak khinabagi malemgi leimai sidagi aikoi tumna mang hinabagi maram se puwari da maru mayam ama hullaga thaname haiba puwari si yam sangna hendokna yengu da taraga su aikoi 1947 dagina 2023 bausida manipur gi lakhiba political changes laingak lon socio economic changes mayam si khangaba matungda khangminaba ngamgani manipur haibasi 22,327 square kilometer gi area laiba amadi ngamkhai laiba awangda Nagaland khada Mizoram nongsukda Assam nongpokda Myanmar Sagang region amadi Sin state sinang nga aga laiba lamgam amaghakni 26 July 1947 da Manipur se constitutional democracy haiba laibak to adugi status oi 1948 ta ekoi gi laibak sida democratic election by universal adult franchise sahi tara nipan gi mathak ta laiba nupi nupa khaktana mioi singna masagi mihut thagat laba matungda ekoi gi daita puba ngamba miyam na yaba popular democratic government haibase establish tawraga Khanong Pok Asia South Asia haiba lam sida ihan hanba sovereign democratic nation haiba laibak to ekoi no oi khrem pikraba manipurna hariba Khanong Pok Asia gi saugraba ngasi saukhat khraba laibak mayam amadagi kumang thana songsallaga ganatantra gi oiba lenga lon sida ekoi ne ihan hanna pandam yauraga ekoi na hariba luhupsi isa saraga puwari semgre Sigi matam sida Manipur State Legislative Assembly laire aduga ekoi gi ningthongna mamingi oiba constitutional hereditary monarch khai mahakna mahaki mathang sada nogda da ithara kadoriba adugu maming khatangi di oiraba ningthongna pulap pairamba sakti do miyam da pithokre ba hariba election sigi makhada aduga ekoi gi isagi government opposition semaga Manipur State Assembly laikre masigi talak sida Bharat haiba entity saktam se semna baidana kanna process athaba matam ni sigi matam sida ningthau pan ba laibak mayam si loksan na ba haidana kanna kutniti tawba hore sigi matam sida 1949 September tha sida ihan hanba state Bharat na Manipur gi ekoi gi ining thausi Silong dam te lengbiru wafam kharak khanasi haidana batmun tawre sigi matang sida legal oiba logi oiba angle dagi yengba matamda Manipur da sathagri se kaino hai taragadi ekoi gi imalai bak sida Bharat na military coup tawgi military coup tawi ha se military coup amada sangba masak khudingmak Manipur loksanbada loinamak yawi yan hanbada maningtamna laibak amana wari sanasi or yanasi ama puraksi inasi hai taragadi tawgada base tawriba baton se sigi sida mayek sengna agenda se phongdok kada bane agenda se mayek sengna phongdok pagi mahutta namja nam thekna raga arot pa agenda da koi gi ining thau se mayek sengda ba wafam da Silong da kaure ining thau na haiba baton sida Silong da lenge Silong da hek yauraga ekoi isagi yaure iba state police na piba ining thau gi security se loktho aga Bharat ki hana lairamba zat regiment haibadi military kangbu sina ekoi ining thau se
से कन्फाइन तौरगा नाक्सलगा मपान थोहंदन लेंहंदन थम्मे सिगिसिदा कन्फाइनमेंट हौरे अहानबदा डिसेप्शन अनिरक सुबदा कन्फाइनमेंट अदुगा आमदा कन्फाइनमेंट खुलाई पाइबना नुंगमै सिंदोल ओंझलगा इखोइ इनिंगथौसे आगा थम्मे अदुगा यानसी अमा इसी हाई तारगदी लेबाक अमना लेबाक अमगा फॉलो तौनगदबा प्रोटोकॉल लि कैनो यानसी दुदा इनगदौरिबा वाफम खुदिंगमक्से लेबाकगी मुसंगसिंदुना हाना खनगदबनी नैनगदबनी अदुगा यानरे हाइरकांदा इरगा हान हंजन हंजन एनालाइज तौरबा मतुंगदा यारे हाइरगा मियाम मांगदा थोगा सोय तौनैयबा मसीगी प्रोटोकॉल सिगी वांगमदा भारतना मसाना ड्राफ्ट तौरगा लेरमबा हाना सेसा उइना इथोगा थनमबा सीएमा अखोगी इनिंग थौदा खुदक्ता सोय तौ हाइदन पीरे सिगी वाफम सिदी ममांगा थमजगिबा अखोगी इनिंग थौदी मंगोंदा मसागी ओइबा मणिपुरगी मरमदा मथंदा मरोमदोम थिरे लेपा ngannabagi शक्ति अमता लेत्रबा मतमने अदुना लेरमिबा मणिपुर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अमदी मियाम की अयाब यावदना मियाम दा ताननबगी खुदुंगसाबा अमत्ता पीदना कोई इनिंग थौसे सेप्टेम्बर की तांग 19 दगिना कुनमाथोय भो भारत की लामी तेंगोसेना कोइसल लगा कन्फाइन तौरगा थमबगा पाउ अमत्ता सिजनदबा नंफू कोर्जन कन्फाइनमेंट फाजल लगा थंबा ब्लैकमेलिंग की हनबा अदुगा नुंगमै चिंदोना कोइसल लगा सेप्टेम्बर की तांग कुनगा माथोय ngasi haiba numit se 1949 da ining thausi silong da ining thaugi soi se lauraga manipur se bharat ta tille haidana koi da si amagak paisal laga bharat na manipur se makhoi gi ni haidana claim tawrukna ba sijina na bagi se se haiba manipur merger agreement treaty sida longre haiba treaty se nampuda soi tawgi bani haiba si khana ngai oidraba amari marai ye ngai oidraba historical facts and figures evidence mayam ama leiraba wafam ne 1949 दगी मसी पुंजनग्रब मतुंगसिदा अखोय 15 अक्टोबर दा ऑफिशियली इंडिया दा मर्ज तौरे हाइना लौथोए अदुगी मतुंगदा अखोय की लेजरम मणिपुर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से डिसॉल्व तौरे मांगहनग्रे अदुगा कै तौरे मणिपुर से मनिंग तमना लेरंब लेबाक अमदगी पार्ट सी स्टेट अमो ओइना ओंथोएबा करम मखलगी लेंगाक लेगदबा भारतना खारकपा मेजर जनरल अमना नाकदबा हाइबदी मेजर जनरल इंडियन आर्मी की मिलिट्री रूल से मणिपुर करम काले लेरपके हाइबदा भारत ते हेक्टिंग की बगा एकोई नाकना बगी दंबक त थमक्खिबा मेजर जनरल दो अदुना नागलकपदु दगी ngasi बौदा मखल मखागी तोंगान तोंगान ब सगलोन उपगा मणिपुर मिलिट्री रूल चलायरगा लाए अदुना इसागी नॉमिनेशन थागतबा इसागी निहुत थागतबा इसागी इलेक्शन तौबा यादबा मखलगी लेंगाकोन अमगक थम्मकानसिदा मणिपुर मर्जर एग्रीमेंट सिदा लेजिटिमेसी क्लेम तौरगा भारतना मागी पॉलिटिकल एजेंट खारगा मणिपुर से 1949 to 1972 ना आगा लाए मखल मखागी हाइरिबसिदा सिगी मिलिट्री रूल सिदा करी करम मखलगी टैक्टिक्स अमदी लालोंग सिगी सिजिनगे हाइबदा मिलिट्री खुलाई पाइबा लामी अमदी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिविल हाइबा बॉडी लेगा अमंगा पमतमदा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अम लेगनी अमदी खुलाई पाइबा लामी केंगोल अम लेगनी अनि से पुन्ना भारत लेगा न सिजनैबा मसी कमाइना सिजनगे हाइबसे अखोय यंगमिनासी हाइबा सिजनना बुहनाबरा अखोय द पिरंबा फंडामेंटल राइट्स मी अमना हिंबदा तंगाई फदना संग बहक मयाम अम लई मसे भारत की कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 हाइरिसिदा यावी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हाइरिसिदा सुयाव हाइ बहक्सिंग से कनागुम ममतना अखोय द पीबनते अखोय ना ऑटोमेटिकली मी अमोयना पोकपा मतंदा लोना मसा मथंदा पीबीरबने अखोय दा कनामतना अखोय द किसु लौथोकपा यादे अमदी कनामतना पीबीबसु नतेबा हाइबा फंडामेंटल राइट्स कनामतना पीबसु नतबा लौथोकपा यादबा फंडामेंटल राइट्स मयाम से भारत ना महा की मिलिट्री अमदी स्टेट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिजनरगा फंडामेंटल राइट्स में हमसे लौथोए अदुगा थोलक्पा एनेक्सेशन लौसनगी ब नंफुदा लौसनगी ब वाफोहौ से सिगी मायोक दा थोलक्पा खोंजेल अमदी इहौ खुदिंग नमधरगा नमखाइरगा लाए 1949 दगी हौरगा सिगी नमधबा अमदी नमखाइ दसिना मरम ओइदना मूवमेंट फॉर रेजिस्टेंस हाइबदी लाल हौनबगी मसाक से भारत ना सेनेबा मतम सिदा ngasi thoiba manipur gi itihas aikoi gi lan horiba khudai paiba ngasi mak thoiba khuding mak se karam haina maru hun gi haibada aikoi gi fundamental rights muthatpa aikoi gi lenga ron muthatpa aikoi da people namba khutpul laga thamba aikoi da sukam sason tawgi bado aduna maron ngam hingba ngamnaba mioi ba masamna masabu bebhar tawjaba mioi puruk kuding ma hogalakane ba aduna hogalakna bagi sem sa gi ba se bharat na matam dura sem sa ki sigi matungda
हिजम इराबोन लिट तौबा मणिपुर कम्युनिस्ट पार्टी अमरी मणिपुर सोशलिस्ट पार्टी ना मणिपुर भारत दा फोर्सफुली एनेक्स तौगिबसे यागिदे अदुना 1940 का आइता आर्म कम्युनिस्ट मूवमेंट हौरखी हिजम इराबोना सिगी हौरिबसे ख्वाइदगी अहानबा आर्म रेजिस्टेंस की लालहोंबगी फेज ने 1948 का हौरिसे सिगी मतुंगदा इंडियाना हारिबा आर्म रेजिस्टेंस से फोर्सिबली मिलिटरी सिजनरगा नमधर ए अदुगा 1951 दा इराबो लैगिद्रे सि लै महात लैगिदबगा लोइना लोइना ना अहानबगी रेजिस्टेंस की आर्म रेजिस्टेंस की फेज से लोइग्रे सिगी मतुंगदा माउदा मणिपुर एनेक्सेशन की मायोक्ता एजिटेशन थोई सिगी एजिटेशन सिदा स्टेट पुलिस सिजनरगा नोमै काथै अदुदा मियोय अमसी अमदी मियोय कया अमसोए 1949 दगिना 1972 भोसे भारत ना एकोइसे करम हाइना लोइना गे हाइबदा मी दौना लोइना देबा अदुबा व्यवहार हाइबदी फेडरल स्ट्रक्चर हाना मनिंग तमगा लेरमबा लैबाक नेशन अमदा मनिंग तमगा लेरमबा लैबाक अमना मसेंदा लोइना गदबा पुनसे हाइ तारगदी लेंग मानना अखोइगा मोइगे हिमिन्ननबगी स्टेटस तो अदुदा व्यवहार तौरगा लोइना ब्रा हाइ तारगदी लोइना दबा 49 दगिना 1972 तो भोसे करम मखलगी एटीट्यूड चथगे हाइबदा मी उसितबा नक्साउ थेपा अमरी मना कनबा भारत सरकार अखोइदा चथकिबा एटीट्यूड से थौंग से मसिदा 1963 दा नागालैंड हाइबा लमसी इतिहास दा सुक्लै लेरमदबा लम अमगा असम दगी लौथोगा नागालैंड सेमे अखोइगी मांगदा अखोइदा सही 10 गी मथक्ता स्टेट पियोना तालगा लाकपा लम से सिगी ममांगदा अखोइगी अखोइदा स्टेट रूट पीद्रिङैदा कैंता लेरमदबा लम अमा अखोइगी मांगदा स्टेट रूट पीरगा सेमदोगा इलेक्शन होग्रेबा एक्जेक्टली हारिबा 1970 गा 60 गा 3 सिगी मतुंग थंगनबा सही 1960 गा 4 दा मणिपुरदा अनीरक सुबा आर्म रेजिस्टेंस मूवमेंट हौवे सिगी सिदा तंगी ngasi leiba अखोइगी लालहों लुपसिंग से सिगी इहान हनबा लालहों लुप से 1964 दा सेमे मरमदी अखोइना गणतंत्रिक ओइबा मवोंगदा कॉन्स्टिट्यूशनल ओइबा भारत की संविधान की मनुंगदा लैबा हक पिबियो हाइना तानबा मतमदा सही 10 हेना तानबा मतमदा अखोइगी खोलाव ताबीदबा अखोइदो उसितबदो अदुना मरम मोइदना मतमदुगी अखोइगी इपा इपू अमदी मतमदुगी नहासिंदुना करी लेपकिगे हाइबदा मसिगी यूनियन सिना तिल्लिगैगी अखोइ मी ओइने हिंबदा सुमोय ओइथोरोय इमा लेबाक से नोमा तुमना मांगनी अदुना अखोइ निंगतंबगी स्टेटस तो हंजनदबा यादे हाइदना अखोइ फुटाइ पाइरगा लान होंद्रगदी याररोय हाइदना 1944 सिदा 60 का 4 सिदा अमुक हन्ना सेकेंड फेज ऑफ आर्म रेजिस्टेंस होगिबा अदुना लालहोंबदा अखोइना ngasi भारत सरकार ना ताइनै लालहोंबो कनाना सेमगिगे हाइबसे अखोइना हंजबा मतमदा भारत सरकार ना सेमगिबने मसिगी मतुंगदा नेशनल सिक्योरिटी महाकी लैबाक की सिक्योरिटी अमदी महाकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ngaknabagidamata भारत सरकार ना महाकी मिलिटरी पैरामिलिटरी स्टेट पुलिस अमदी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिजनरगा मणिपुर थोलक्पा खोंजेल अमदी एनेक्सेशन सिगी मायोक्ता थोलक्पा इहौ खुदिंगमा ब्रुटली नमफुदा सापुदा खुलाई सिजनरगा नमधरगा थम्मगा लाए अदुना याम इंटरेस्टिंग ओइ बसी ngasi मालेम पुनबा सिनबा थुंगना भारत की मीडिया ना मणिपुर फत्ते मैतै हाइबसे फत्तबा फुरुकनी मागी अपिकपा फुरुकता लंदाबा अपिकपा फुरुकता तुहटपा फुरुकनी हाइदना पृथ्वी पुंबा मफम सत्तना मकोइगी मीडिया मयामना मणिपुरी मरमदा पाउथोक्तना ngasi तौरियबा अदुबु सही हुंद्रागी मथक्ता भारत ना मणिपुर सथरके ह्यूमन राइट्स वायलेशन नमफू साबुदा अखोइबु नमधरखिबा हाटखिबा कापखिबा मांगहनगिबा रेप सोडोमी एनफोर्स डिसअपियरेंस ह्यूमन राइट वायलेशन खुदिंगमक्से ngasi अखोइगी मैतैगी मरक्ता संदोइबा मरमदा संदोइबा भारत की मीडिया सिंदो सही हुंद्रा से नोटिस तौदना लाएबा ngasi बौता अखोइगी मरमदनि मोइ ngasi नांगिएबा ngasi ओइबा फिबम से कनाना पुरखिबनो हाइबसे मैतैना अमदि मणिपुरी खुदिंगमक्ना ज्ञान तामिनरबा मतमदा भारत मंगप थुदेक पंगमगदोइने अखोइ अदुना लैरिबा अखोइदा ngasi कै थोले लैबाक की ओइबा वहौ मणिपुर के नेशनल इशू मयाम अमा हाना लैरमदबा मई मयाम अमा पुरुक मक्की ओइबा इरांग पुरुक की मरक्ता मैतैगा कुकीगा यानादबा कुकीगा नगागा यानादबा नगागा मैतैगा यानादबा मैतै पांगलगा मैतैगा यानादबा हाना इतिहास दा पुवारीदा लैरमबा मई अमा हो नतेबा हाइनिबा डिवीजन मयाम से भारत सरकार ना मणिपुर थमकबा लेंगा ओंदुना मथंग थुगारपा मरमदी अखोइ थुगाइदा तारगदी भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी काइगदौरिय अदुना करीनो
ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯅꯥꯒꯥꯅ ꯆꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁꯣꯕꯔꯦꯟꯇꯤ ꯇꯥꯜꯂꯛꯄ ꯇꯝꯗꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯂꯤꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯣꯕꯔꯦꯟꯇꯤ ꯇꯥꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯍꯧ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯝꯗꯝꯗ ꯅꯥꯒꯥꯒ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯊꯥ ꯁꯥꯏ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯍꯥꯗꯦꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯊꯨꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯡꯁꯦ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯊꯅ ꯍꯣꯠꯇꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯅ ꯍꯣꯠꯂꯦ ꯆꯨꯝꯁꯨ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯒꯤ ꯏꯍꯧꯁꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯗ इहान हानबदा स्टेट रिप्रेशन मिलिटरी सप्रेशन कौवे खुदलाई सिजनरगा मागी लैबा स्टेट की मेशिनरी खुदिमक सिजनरगा अखोई नमधबा सिगी नमधबसिना मरम मोइदना अदु मायुंगना नमु होनबदा आर्म्ड इंसर्जेंट ग्रुप ngasi मणिपुरदा कुंथागी मथक्ता फंक्शन तौरगा लै अदुगा अखोई स्टेट ना कनाना ngai भारत ना खनबा हाइबा इनबा हंगलाई मयाम अमा खल्लगा मणिपुर nga हल्लगा लाई masi सिगी हाइबा इनबा मणिपुर ngai हंगलाई मयाम से कना कना नो हाइदना मसक येंबा मतमदा अखोई एमएलए सिंह अखोई ठिकादार सिंह अखोई ब्यूरोक्रेट सिंह पावरफुल होइबा पुलिस ऑफिसर मिलिट्री ऑफिसर लैंडलॉर्ड लमजाउ पाइबा खुलाई पाइबा अमदी ब्लैक मार्केट बेरन हाइबदी ड्रग कारबार तौबा ब्लैक कारबार तौबा मखोई मयाम सेना खुदपु ओइना सेमगा मणिपुर nga इएबा भारत ना मखोई खल्ले हाइरिबा खुदपु सेना कैतवे अखोई की दमक्ता भारत तक तिल्लुबगी दमक्ता अखोई द भरा खरा पी भारत सरकार ना फंड्स एंड ग्रांट्स कवे हाइरिबा फंड्स एंड ग्रांट्स मयाम से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वेलफेयर एक्टिविटीज की दमक्ता थादरपा पैसा मयाम से मखोई ना हुराले अदुगो लाइबा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट मयाम सिदगी हाइबा अंगम मथौ सिंसिना लोइना हुरालगा अखोइदगी कमीशन मयाम से मियाम की पैसा मयाम सिदगी कमीशन चाथोए अदुगा मियाम दना अमत्ता योरक्तदब अदुगो नमधरगा ngasi खंगनदना उहनदना लाइरा हन्ना थमिसिगी मरम से मोइना खनबा खंगलाई मयाम सिना अखोइगी इरन हुरालहनबा भारतना हुरालहलिनी को यादना हुरान बनते अदुना मरक सिदा थोइसी मिहा निपुन मी मांगनगिबा force enforce disappearance ta mi hatpa khatang da natana ngasi akhoi dagi masing laamdaba mayam ama mangre thiba khangdaba on the record ta Bijoy Kumar kaw ghare na koi sana masa kai chakhi kangla da kai maram gi saru phangeno tomisna high school da kai maram gi saru phangeno saru mayam ama leiramino Assam Rifle Camp Indian Army Camp league roba matung da acid drum mayam leirami kai do baigino sida hakriba mayam se mayang lo indigenous people lo अखोई ने सथरिबा मिहा निपुन मांगहनग्रिबा रेप तौग्रिबा सोडोमी तौग्रिबा थर्ड डिग्री टॉर्चर तौग्रिबा स्टेट रिप्रेशन खुदिंगमक इन्वायरमेंट मांगथरपा ngasi इकोलॉजी मांगथरपा अखोई इसाक इरन हुरानबा से खुदिंगमक से लेजिटिमेटली तौवेबा भारतना करी सिजनरगा लो मयाम अमा सिजनai हारिबा लो सिंगसे असम डिस्ट्रिक्ट एरिया एक्ट 1955 Armed Forces Special Power Act 1980 Maintenance of Internal Security Act 1971 लोथोखरे हुजिक Land Acquisition Act 1894 मसीना मी से तांथोकपा याई कईगी नमादा गवर्नमेंट की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अमदी लनाई कंपनी द लमतीना बगी दमक्तिने हायरगा आइगी लम से खुदक्ता मुनबा याई अदुना लोकताकता फुंगसंग मयाम अमा मई थागिदो क्लासिक एग्जांपल ले Prevention of Seditious Meeting Act Unlawful Activities Act UFPA हारी से क्वाइट लेटेस्ट एंटी टेरर लॉ ने कोइंसिडेंटली सिगी हारिबा लॉ से मणिपुर दना याम ने अप्लाई तौवे ख्वाइदगी याम UAPA केस से अखोई इमालय बागना हाइबदी इंडिया की येकनाबदा पानगदबा लोने मदु तारगदी इंडिया की येकनाबा से जम्मू एंड कश्मीर दसु लेरमद्रेबा मणिपुर याम लेरमे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट तदा टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट मुथतक्रे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इंडियन पेनल कोड आर्मी एक्ट एनिमी की डेफिनेशन पी कयाम साथीबा डेफिनेशन पी के हाबदा भारत की येकनाबसे कनानो हाबदा डिस्टर्ब एरिया एक्ट पीरिबा प्रोहिबिशन दो अदुगी वांग मदा खुदाई बाइरम तारगदी येकनाबने ये अदु येकनाबदुदी एनी टाइम कापे याय लूद्रो देन डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट अदुगा ख्वाइदगी साउना असम पुलिस मैनुअल ना स्टेट टेररिज्म कंडक्ट तौबा अखोइगी इतक्ता सुकनम सासोन तौबा हात पतुप चथबा पुलिस ऑफिसर मयाम दो गैलेंट्री मेडल पी मना पी अदुना 2004 दा याम फजबा हिस्टोरिकल वाटरमार्क अमा थोए मसी कईगिनो हाइबदा लिसांग सिटना काउंटर इंसर्जेंसी प्रोग्राम दा भारतना अखोइदा चथरपा ऑपरेशन सिदा मा की मिलिट्री अमदी पैरामिलिट्री सिजनरगा चथरे सिगी ऑपरेशन से चथबा मतमदा मकोई की लानी सिंगदुना अखोइदा हात पतुप रेप से कंडक्ट तौ लै तारगदी एंटी इंडिया सेंटिमेंट भारत सिदबगी वाखल से वो याम वाखलकपा वांखलकपदुना मरम मोइदना मणिपुरी नेशनलिज्म कंखलकपा मणिपुरी नेशनलिज्म कंखलक तारगदी निंगतंबगी खोलाव से यामना चावना लावखलक तोरबा सिगे क्लाइमेक्स से कैदा थोखिगेदा मनोरमा हतक सिदा थोए मनोरमा रेप तौरगा हातबा मतुंगदा
अखोगी इमा तरानी थोइना कंगलादा हिस्टोरिक ओइबा न्यूट प्रोटेस्ट भारत खोंगोइना बने भारत चैलेंज तौबने इमा तरानी थोइसिना तौग्रिसे सिगी मतुंगदा मणिपुर की ग्रेटर इम्फाल म्युनिसिपालिटी एरिया दगी अपस्फा लौथोई सही मरी लेरगा कंगलादा असम राइफल की हेडक्वार्टर ओइरकपदो अखोइना कावरगा तानगी अदुना 2004 की सेप्टेम्बर दा वाटर मार्क अमा लैग्रिसे करिनो हाइबा मतमदा भारत मागी लानी सिजनरगा मणिपुरी नमधरमबदो मागी लानी से बैक फ्रंट थमग्रेब मरमदी मनोरमा हातक अखोइ निंगतम बतालमने सोवरेनिटी तानबा होरकपदा लुक थुगाइरगा इशू से नमफुदा नमझलगा थमगिएबा सिगी पोचिदा इट वाज अ वार्निंग टू द इंडियन स्टेट that we are capable of demanding sovereignty and its restoration. Akoi ngammi haibase akoi adu utkrabane aduna leire akoi na urise Bharat ki constitution se Manipur ki oina sem gi ba constitution ate ibung dimol hojik mamang da thambigre Bharat ki constitution sem matamda akoi yaw gi de makoi na sem ba constitution ni hai ba constitution se masida piriba fundamental rights mayam se akoi Manipuri gi tongan ba standard ama thammeba maramdi Article 21 haidana right to life and personal liberty haidana piriba article se khaina ba setna ba yadaba article se Bharat na magi yekna bane haidana loba mioi singri yaw deba aduna akoi gi Manipur gi mioi akoi gi damakta akoi gi right to life and personal liberty se ngasi bogda leidana lai se Bharat na akoi se yekna bane na loba ne na article 21 and all the remaining fundamental rights in part 3 akoi da pi de aduna khulai pairaga akoi namdhare ahan ba hida Aniso bahidakta 49 bagi na hujik phog dai koi da tambire ibe education syllabus se ai koi gi history tambide ai koi gi puwari tambide aduna haurafam masa khangraba puwari masa khangraba puruk ni na ai koi mang da sat pangam maroeba kai tamai ma mayam se ai koi gi ipai pu ne na tambirakpa aduga ai koi gi na lai gi maming gi oina thadok ta yada bagi chapter ani ahum ga tambire ai koi da aduna maram moidana akoi kanano su khangre puruk kai kamai hominara pano su khangre Puwari da ipai puna kai thanam ni haiba so koi khangre ngasi thoi balan so koi kai mo se khangdana pulap khundin da ga koi kai no na thinara iye aduna masida langning si maning tam balai bak ama khudum salaba matungda lanbung kamai na onthora ki haiba se 1949 da Bharat na military coup tawraga Manipur da tarakhi balan do adugi lando makhal makha sei humraga mari chatharaga laiye ba adugi lando gi part amane ba ngasi oi sigi lan sida education policy khutlai ahum subada kai season ai drug 1980s tagi laloba simbra matungda laloba pakna na sadora ba matungda 1980s ta aikoi da drug se Bharat na Myanmar dagi pusalaga drug aroi bida haijalle kai gino haibada laloba yagu doi oi taraga di ni sa pizarga loina ma hakla si haidana khunaya ma loisan ge hai taraga di ma brain wash ta aduga hit ni sa haijalloba chemical wa loire chemical haide si acid ne thari be acid si dai koi loi tum hanna haidana thajanba si lan se 1980s ta hi howe ka phalle adege mu pizare adudagi amuk hena hegalakana hojik thahalle ba moina thahallaga last ki phase da koina ngasi tawri se drug se tharaga isana sumjaraga puthoga adugi drug tu na ngasi Manipur onjhallaga yelhongbi ekoi da lale su haiba imalai bhag se thubai na bi sem sa ba se Bharat na semaga lai ahum so ba khulai mari so ba khulai da 1980s tagi Manipur da research mayam ma howe 30 years on research se tawi high research da Manipur da phangba natural resource mayam se loi thidok tana loi gre 2009 da gi horaga hojik phawda high in bai ko gi Manipur sarkar na Bharat tagi la palanai company mayam amada amadi malem gi mafam atai gi la palanai company mayam amada Manipur da lai bai ko gi mahausa gi natural resource lan thum mayam se pura laga pi aga puna ba ya ba mayam ma lo khokre aduna ekoi da nam pusa son da nam tharaga thamba naron da ekoi gi lan thum matpa sathari ba poche Sigi talak se da 1980 ga aita Bharat sarkar na Burma dagi Burmese khara pusalaga kuki khulai paiba militant group CMA ba hariba militant group se sigi sida Bharat sarkar na dimang tau hale kari separate state talu haida adugi separate homeland do talaga lakpa khulai piba protection piba paisa thadaba moina polok masa aduna ngasi kuki militant group ni phugi mathakta lai aduna ngasi ekoi da landara iba kuki militant mayam se kadai dai la ino hai taragadi Bharat na Burma dagi maitai ga naga ga loisan na ba ekoi gi ningtam gi iho se tan bang non na ba hai dana systematically strategically pusal lakhiba kuki pusalaga kai dore tamda mayam
ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯊꯔꯒ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯩ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯆꯤꯡꯗꯁꯨ ꯁꯥꯏꯃꯜꯇꯦꯅꯤꯌꯁꯂꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯇꯛꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯇꯝꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯅꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯍꯥꯡꯕꯁꯤꯡꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯈꯤꯜꯂꯒ ꯊꯅꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯕꯔꯃꯥꯗꯒꯤ ꯕꯔꯃꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯈꯨꯟ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯗꯔꯦ ꯑꯔꯣꯏꯕꯤ ꯖꯒꯠꯀꯤ ꯍꯦꯛ ꯑꯔꯩꯕ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯀꯟꯚꯤꯅꯤꯌꯦꯟꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯗꯣꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯦ electoral role ꯆꯤꯡꯍꯜꯂꯦ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯊꯥꯛ ꯄꯤꯕꯤꯔꯦ ꯃꯐꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯝꯕ ꯆꯜꯂꯒ ꯍꯤꯞꯄ ꯆꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯀꯣꯠ ꯐꯥꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤꯅꯦꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯍꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯂꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯊꯟꯇ ꯆꯪꯉꯛꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯃꯪ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯏꯕꯨꯔꯣ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯕꯝ ꯂꯦꯟꯁꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯈꯨꯕꯝ ꯂꯦꯟꯁꯦ ꯈꯨꯕꯝ ꯃꯐꯝꯃꯛꯁꯤꯗꯅꯦ ꯃꯪꯅꯦ ꯉꯁꯤ ꯈꯤꯜꯂꯤꯁꯦ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯃꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯂꯂꯣꯟꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯏꯅꯦꯕ ꯃꯪ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ZRAꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯌꯨꯡꯈꯠꯂꯛꯑꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯑꯃ ꯌꯨꯡꯈꯠꯂꯛꯀꯦꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯣ PSꯒꯤ ꯀꯥꯆꯤꯟꯗ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯒ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯪꯒꯥꯕꯩ ꯄꯥꯎꯗꯨꯅ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯤꯆꯪꯅꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗꯤ ꯃꯊꯟꯇ ꯂꯪꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯥꯟ ꯉꯥꯛꯀꯗꯕꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯉꯥꯛꯀꯗꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯗ ꯀꯃꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔꯗꯨꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯊꯟꯇ ꯂꯪꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯥꯞꯍꯜꯂꯒ ꯊꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯥꯛꯁꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯠ ꯑꯃꯠꯇ ꯊꯥꯡꯒꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯉꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯕꯨꯡ ꯏꯄ꯭ꯋꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯥꯕ ꯑꯃ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯝꯁꯜꯂꯨ ꯐꯥꯖꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯇꯤꯜꯂꯨꯕꯗꯒꯤ ꯐꯪꯉꯤꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯝꯃꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯔ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯖꯠꯇ ꯍꯤꯡꯅꯕꯒꯤ ꯍꯛ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯅꯤꯔꯒ ꯆꯥꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯔꯦꯟꯁꯤ ꯍꯤꯡꯈꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯧ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯧꯁꯦ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯣ ꯍꯟꯖꯤꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ಮಿಯಾಮ್ನ ಹಂದಕಿ ಮತಾಂಶದ ಲೆಫೌದ ತಾರಗದಿ ತುಂಗ ಲಾಕದರುವ ಅಂಗಾಂಶಿಂಗೆ ಅಖೋಯ್ನ ಪುಲಪ್ ಮಂಗ್ ತೌಥೋಗನೆ ಇಸಾಸಿಂಗೆ ngallungada hatoga thamambane hena phare aduna kaidousi hai taragadi ngasi langamge hai taragadi yeknaba khudimang maru phungna hatpangam gadaba tuppangam gadaba yeknaba khudimang themnaba ngamni haidana akoina lephan hogda taragadi tungi angangsine akoigi mangda tinsit akaneba aduna maitai di paisa paiba phuruk natte masing su yamde globally yengbar matamda lak tara tere mu khatangni manipur adu masing yame na moina pangpang phokpi bani globally yengba matamda yam pitpa minority phuruk amaghakni sida yengapa matamda aikoina yengna masing se thengaina si hai taragadi isa gi damakta aikoi khara sidok mathau tai aikoi khara sidok seba aduga yekhandakna nahangaina sahi humdraga mari se yeknabagi lanmi tengol na khoi hataga lakpaneba handaki matang se di kuki khatang natte yeknabagi lanmi tengol da yaw yeknaba khuluma hatpang namnabagi thongna khara ikoi de sengbat seba aduga ningtambagi kholaw handaki matang se da lahong ta taragadi tungi miron gi damakta ikoi lambi laite aduna ikoi ningtambagi kholaw se pulap langminaraga manipur merger agreement ki wahau se maitai na lahong da taragadi atopa masa masu slogan lawga laibada manipur gi future laitre ai si haraga kono kur resolution